Najdobro, no nevažno. Zimičový na linijata za slobodný Frna jako pogodi. Ima plus 3 okrit na 15 sekundi. Sa sigurnost ima prođenje vo svojite race, no nije se kako se nadevame na pobjeda. Zato je sme tuka obitova. Zimić je precizan. 76-74. Lukas. Ušte 10 sekundi. Lukas hodi. Za 3. Pogodila se broj 12. Atanasovski. Trojka na Atanasovski za 77-76. Da vidam što će se sluči, no vjerojatno topkata mu pripada na Pelister poraz na Ohrid na današnji nadprevar. Ohrid imaše, da rečem, sve vo svoji race. Imaše napad pri 3 poeni vodstvo 74-71, imaše sve vo svojite race Ohrid. I krivicata za ovaj poraz može da bara samo vo svojite redovino, ima da i pol sekunda i 200 ke napravi Ohrid sigurno faul. Sepak Ohrid ima napad i 3 sekundi da poentira. Eventualjen koš bi značilo pobjeda. Comkov Roskenet, hodi Roskenet, bije. Za pobjeda! Za pobjeda na Ohrid! Za pobjeda! Za pobjeda za Bog! Bravo momci! Bravo momci! Za pobjeda na Ohrid Obitova! Štama! 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 Pobjeda na Ohrid! Sinovjeva radost Obitova! Sinovjeva radost Obitova! Roskenet je čovjekom na odluka! Roskenet! Za konečna pobjeda! 78-77! Kakav triljer nadprevar vo mladost koji završio ovo korist na Ohrid. Nerazbor, najdobro što se sluči, no nebitno Ohrid pobjedi na današnji nadprevar sa zvukom na sirenata. Roskenet je čovjek na odluka. To je sve, dragi gledači, od sportskata stava Mladost Obitova. Mislim neka uživate ovaj krajno emotiven komentar na Mihael Postolovski.